pozdrav moje društvo. Ja vas pozdravljam gdje god da bili. Hvala što pratite kanal Selo i Zavičaj. Nisam dugo snimao. Zbog mojih vlastitih problema. U nekom sam videu govorio da me žena ostavila nakon 32 godine braka, a 10 godina me varala. To sam znao, ali sam pokušao da to sakrijem, nisam mogao. Viđala se svugdje sa svojim ljubavnikom. Ja sam je samo kitio. Učinio sve što bi ona poželjela u životu, ali to je njen izbor. Ima pravo da živi kako želi. Teško mi je zbog toga. Trebalo je malo hrabrosti da se ponovo snima i stane na svoje noge. Ali i nakon nekog vremena, sada kad je prošlo više vremena, saznao sam skoro, čovjek mi je rekao da me je varala, sedala je u auto kod naše kuće sa svojim ljubavnicima koje kakvim je odlazila iza sela na obližnje mjesto. I tu je 7 godina viđala se, 10 godina viđala se s nekim, sastajala se. Ali i to me boli toliko. Ja vjerujem da nije nikoga upuštala u našu kuću, ali ništa me više ne mora iznenaditi. Voleo sam je i volim je uvijek. To ne može nestati. Samo ćemo naučiti da živimo sa tim. A ona je morala otići, jer nije mi više mogla gledati u oči. Ali to je moj razlog što ja nisam dugo snimao. A danas ćemo ovdje da snimimo ovo lijepo mjesto koje vidite tu. Ovo tamo što vidite sa malo nastrešnice, to je šumarska kuća. A ovo ovamo škola. I vidite, u Titino vrijeme svaka je škola imala stanove za učitelje. Ovo je kuća jednog mog velikog prijatelja, jednog velikog čovjeka koji mi je mnogo puta pomogao i kad sam išao u školu. Nalazio mi je neke poslove da bi zaradio za džeparac. Ja sam uvijek zahvalan. Jako dobar i čestit čovjek. Želim mu sve najbolje ovom prilikom. Mi ćemo sada otići ovamo da snimimo ovo mjesto, centar Jasenovca. Ovdje gdje vidite i ovaj bus, to je od 90-ih godina tam i prije toga bilo puno naroda. Mnogo. Nisi mogao doći ovdje ni u bilo koje doba noći, a da nema nekoga. Međutim, vidite, sad ovaj bus tu stoji i nema nikoga. Nećete vidjeti ovdje ni jedne duše. To je prava rijetkost. Bilo kada dođete. Sada je neki 12 sati, ali vidite, nikoga nema. Evo. To je ta škola, snimit ćemo. Ovo je tu zgrada mjesne zajednice Jasenovca. Mi ćemo vam pričati jednu priču koja se veže za ovo. Jako lijepo mjesto, ali danas je sve pusto. Nemamo šta reći, ništa dobro.
ovu školu koju vidite, tu je bilo 2 razreda, 2 učionice po 35 učenika prije podne i po 35 posle podne. Znači 70 učenika prije podne, 2 učionice i 70 učenika posle podne, 2 učionice. Ponekad je bilo i koje više. Ali sada vidite, ne čuje se ni školsko zvono, niti djeca, a radni je dan, 12 sati. Zašto? Nema ovdje svega 10-ak učenika ukupno i ništa više. Takav je natalitet spao. I postajemo zemlja samo starih, bit će nas sve manji i manji i manji i manji. Ali šta možemo? Ovdje više i nema mladih, vrlo malo. Ovo što vidite ovdje, bijela vrata, tu je bila prodavnica Majovica Promet. Od kako ja znam, kako je ovdje prodavnica možda od 60. godina, od kad je možda i prije. Tu je radio jedan mitar do kraja svog života. I ovo je sada pregrađeno, bilo je tamo malo uvučeno. Su tu boravili sada drugi ljudi. Ali tu je bila prodavnica, a onda je izmještena ovamo na drugom mjestu, to ću vam pokazati. Eto. Vjerujte, nije mi lako snimati ovaj video. Još mi drhte ruke, ali izborit ću se. Izdržat ću. Ovo je traktor od jednoga čoveka. Vidiš sada ovdje, ovo je baš neko počistio. Verovatno hoće pred izbore nešto, ne znam ni ja. Ovdje, na ovom mjestu, što vidite, ovo je naša stvarna slika. Pogledajte vi to. Mjesna zajednica, zgrada mjesne zajednice Jasenica. Vidite li to? Zbog ovoga gore, što vidite na plafonu, što fali lamperija, prepirao sam se sa čovjekom koji je to gazio odzgor i lomio i ložio u vatru. Ali šta ja tu mogu? Ne želim se ni s kim oko toga zamjeriti, ali vi sami vidite ovo. Da li je ovo uopšte ljudski karakter ovdje? Da se ovako upropasti. Ovdje smo dolazili zajedno sa komšijama Srbima i otuda sa strana bilo je svih, gdje smo se igrali, zabavljali do pola noći i niko nije pitao ko je ko, nego smo se družili kao da u stvari nije postojala razlika između nas nikakva. Eto, tu smo dolazili, jako dobar prostor, jako široko bilo. I ja sam bio momak u to vrijeme i ovdje sam volio doći i tu poigrat, zabaviti se sa svojim komšijama, Srbima, koji u to vrijeme uopšte nismo razgovarali ovako komšije, nego to su naše komšije, nismo uopšte pominjali nacionalnost. Znači, kao da smo i sami mi. Ali eto, neki to nisu tako želeli. I sada ovo sve što vidite ovako izgleda jadno. Jadno.
Jadno. Da li će ovdje ikad zapjevat kakva muzika? Ovo je sada neko očistio. Verovatno hoće se nešto da održi ovdje. A ne mogu vam rijet, preskočit ću riječ. A već jutros nije bilo. Ova su vrata bila na ulaz zatvorena, kako ne bi ovdje djeca ušla i da ne bi oštetila se na staklo i na ne znam nija šta. Tako je ta zgrada pusta ostala. Snimit ćemo odavde iza busa. Da vidite. Našu seosku prodavnicu. Tu je bilo poljoprivredni magacin i prodavnica Majevice Promet. Sada je privatizovana. Evo vidite. I sve je pusto. Tu je toliko bilo narod, tu je bio društven život. Nisi mogao nikad doći da nema nekoga. I ove kuće gore što vidite, tu malo ima stanovnika. Većina je tu sve pusto. Ali eto. Ovako je, tako je. Ova topola još živi. Nije se srušila. To je Tito posadio u svoje vrijeme, omladinska akcija, da bi pravila hladovinu na stanici ogromnoj masi ljudi koja je čekala autobus. I tako. Ja bi ovom prilikom ovaj video odjavio i pozdravljam svoje pratioce. Hvala što ste zapratili ovaj video. Podijelite ga, pretplatite se, podržite moj rad. Vi čak i ne morate gledati ni videe, ali meni će mnogo značiti vaša pretplata kako bi se ovaj kanal skupio 1000 pretplatnika da bi ušao u YouTube partnerski program. Nadam se da ću vam praviti mnogo boljih videa. Neće to biti samo ovo, ali trenutno nemam ni auta, idem pješke. Auto mi je prodato. Nisam ga ja prodao. Prodao ga je neko meni drag i ostavio i sebe pješaka i ostavio i mene pješaka. Ali to je sada neka druga priča. Ja vas pozdravljam, stisnite subscribe i podržite moj rad. Znam, video nije savršen, mnogo toga nedostaje, ali ne može se jer ovo sve košta. Samo mene, vas ništa ne košta. Vi samo pretplatite se, ne morate ni gledati video ili jednostavno pogledajte ako želite i vas ništa ne košta. Želim vam sve najbolje.